ngike ngakhuluma nabalaleli especially njengoba ngenza ezemidlalo ebethi bayafisa mhlambe ke i-department ke no KZN mhlambe beke bhekisisa khulazini eminye ke eyemidlalo njengokuthi ke iqembu liselimela ke iKZN especially mezodlala ke ukuhlungela ukungena kwi-NFD mhlambe ke nalo ngelinye ilanga nilibhekelele ukuthi lingene njengoba de sazi ukuthi ade kunenjampela FC yakhona kaNongoma beyomela ke iKZN ke yonke yize ngihambanga kahle mhlambe ngelinye ilanga silibone mhlambe iqembu lizomela iKZN mhlambe nilifaka nakhona liba phansi kweKZN Premier Cup. Well abalaba abaphethe komnyango lo wezemidlalo nabahlelayo ezemidlalo ngibona ukuthi mabexoxe kuvunyelwene siyokweseka thina lokho ngoba kufanele sibe uhulumeni olalelayo nowenza lokho kufunwa abantu. Mhlambe kuyini singakubheka ke njengoNdunankulu mhlambe ke zikhona mhlambe inhlelo ke eninazo ngala mhlambe ke eniletha njoba kwela ke uthukela nize ngala. Angizwanga. Mhlambe ukubhekelela ke ezinye izinto mhlambe ke eze iPremier ke yethu mhlambe khona inhlelo ke eninazo mhlambe ke inhlelo uthi nisilethele ngala. Wali inhlelo phela kahulumeni inkulu ngoba asiqala ukufika nje la emisiwa wakakhokuthu sekwafika ngenkathani beshelwe imililo eyolekelela ade silapha nje embombongweni kuyobe kuyinkosi kodwa sinenhlelo thina ezisabalele zokuthuthukisa abantu abasha nemphakathi umnyango lo weoffice kaPremier nomnyango waagriculture konke lokho kuzoba sifikelele emakhaya ngoba sifuna ukufukula umnotho endaweni semakhaya namalokishini ukuze abantu babe namathuba abaphilisayo.